Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Ndabakunda mbifurize igitondo cyiza cy'umugisha. Igihe cyose wumviriza kino kiganiro kikubere ikiganiro cyiza mu buzima bwawe. Ijambo ry'Imana ni imbuto itabora. Yesaya yaranditse aravuga ngo kurya imvura na sherege bigwa bigatosa isi ntibisubireyo. Ngo niko n'ijambo yarungitse ritazosubira ridashikanye. Ico yaritumye. Imana ishimwe ku ijambo riri kugikorwa. Yesu abahezagire ndaguhaye kaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'uyu munsi. Ijambo ry'uyu munsi ravuga ngo byose abikora neza. Umwami wacu byose abikora neza. Dusome mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Mariko igice cy'indwi umurongo wa 31. Byose abikora neza. Wa mutwaro umazira nyigiye kirekire. Reka nkubwire ko byose abikora neza. Yongera kuva mu ntara yo muri Tiro araza aci Sidoni ashika ku kiyaga ci Galilaya aciye hagati y'intara y'Idekapoli. Bamuzanira igipfamatwi kidatobora neza, baramwinginga ngo akirambike kw'ibiganza. Bazaniye Yesu igipfamatwi kidatobora neza, baramwinginga ngo akirambike kw'ibiganza. Agikura mu ishengero, Yesu aracihererana, agishira intoki mu matwi, acira mate, agikora ku rurimi, ararangamiza, araba mu ijuru, yitsa umutima, arakibarira ati efata, risobanurwa ngo zibuka. Amatwi yiwe arazibuka, inkingi z'ururimi rwiwe zirabohoka, avuga neza. Haleluya, haleluya. Arabihanikiriza ngo ntiyagire umuntu babibarira. Ariko iyo abihanikirije barushiriza gukwiza inkuru yiwe gose. Umurongo wa 37. Haleluya. Baratangara cyane, baravuga bati akoze byose neza, azibura n'ivammatwi kandi avugisha ibiragi. Amen. Baratangara, baravuga bati akoze byose neza. Haleluya. Byose abikora neza. Amen. Uyu muntu yarafise ikibazo cyo kutumva, cyo kutavuga. Haleluya. Agira amahirwe yo guhura na Yesu. Yesu amukura mu bandi, amwegeza hirya. Haleluya. Acira amate, amukora mu gutwi, akora ku rurimi rwiwe, ngo arazibuka, atangira kuvuga neza. Haleluya. Ngo arabihanikiriza, arababwira ngo ndabinginze ntiyagira umuntu mubibwira. Ariko rino jambo ryavuze ngo iyo yabihanikirizaga niho barushiriza kujana iyo nkuru. Bene data, biragoye ko Yesu agukora igitangaza ngo ceceke. Naho ceceka kubera bari basanzwe bakuzi, inkuru yawe iragenda. Yesu hama bano bantu ngo baravuga ijambo ryiza, baratangara cyane, baravuga bati akoze byose neza. Reka ndakwifuriza ngo Yesu agukorere neza byose. Haleluya. Abikora neza byose. Hari umutwaro umara imyaka 8, hari umara imyaka 3, imyaka 10, umva inkuru nziza ndagufitiye. Byose abikora neza. Byose abikora neza. Ibyo yadukoreye yabikoze neza. Ibyo azodukorera ejo azabikora neza. Haleluya. Ico cyose azodukorera azagikora neza. Abikora neza byose. Haleluya. Abikora neza byose umwami wacu. Ikibazo cyose wari ufite, reka ndagusengere muri uyu munsi, ndavuge ngo mwami bimukorere neza. Ararwaye numukize. Haleluya. Arakeneye umwana numuha umwana, kuko byose bikora neza kandi byose urabitanga. Haleluya. Ari jambo nkunda cyane mu gitabo cy'Abaroma ngo kuko byose biva muri we kandi bizagwa nawe kandi byamuremewe. Haleluya. Byose abikora neza. Reka mfata akarorero kamwe k'umuntu Yesu yakoreye neza ibyiwe. Igitabo cya Yohana ubutumwa bwiza igice cya 5 umurongo wa 1 dusoma imirongo mike yaho nitumara dusenge. Hanyuma y'ivyo haba iminsi mikuru y'Abayuda, Yesu aduga Yerusalemu. Kandi Yerusalemu hafi y'irembo ry'intama hari ikidengeri mu gihe burayi cyitwa Betesayida, cyarimwe amabaraza 5. Muri ayo hari yajyamye abantu benshi barwaye n'impumyi n'abashumbagira n'abanyunyuse, bari barorere ko amazi azikuruka.
aba bantu bari bafite ikibazo cyane, bari barwaye indwara zitandukanye, ariko kandi bari iruhande y'ikidengeri barorera ko amazi azikuruka. Kuko rimwe na rimwe umumarayika aramanuka aja mu kino kidengeri akazikurura amazi, maze uwitangiye gutambukiramo amazi azikurutse niwe yakira indwara yamufashe iyo ariyo yose. Hariho umuntu yari afise indwara ayimaranye imyaka 38. Mwumvirize Yesu abikora neza. Mu myaka 38 hariho iruhande ya kino kidengeri hariho umuntu yari afite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye ajyamyeho kandi amenya ko amaze igihe kirekire, aramubaza ati wumva ugomba gukira? Yesu mwana w'Imana unarwaye? Aramwishura ati mugenzi, nta muntu mfise wo kunyikira mu kidengeri iyo amazi azikurutse. Atangira gusobanurira Yesu, aramubwira ngo Yesu ntiyavuze Yesu kuko ntiyaramuzi, aramubwira ngo hari abandi nabuze umuntu, abandi amazi arazikuruka bafite bene wabo bakazana bakabata mu mazi. jewe nibaza ko barambiwe imyaka 38, nibaza ko barushe, nibaza ko ntabo narabuze umuntu n'umwe yomfata kugira ngo aterere hano. Umva ngene Yesu abikora neza rero. Kuko ngira ngo ndaza uwundi akantanga agashungukiramo. Yesu aramubwira ati haleluya, va hasi ikorera ikirago cyawe ugende. Haleluya. Buno nyine uwo muntu arakira, yikorera ikirago cyiwe aragenda. Ariko uwo munsi hari ku isabato. Yesu abikora neza, aramubwira ngo nta kidendezi ujamo, nta marayika, ikorere ikirago cyawe ugende. Mu myaka 38, haleluya, iwe ntabwo yagiye muri ya mazi. Oya, Yesu yabikoze neza, aramubwira ngo nta marayika, wewe ikorere ikirago cyawe utahe. Ngo umwanya ingwara yaramaranye imyaka 38 irakamangana muri irabura, arahaguruka bamuzima, yikorera ikirago ciwe. Ahora n'abantu baramubwira ngo se kwikorera ikirago ku isabato, aramubwira ngo nari maze imyaka 38 isabato ihari ntacyo yamariye, ariko nahuye n'umuntu yambwiye ngo nikorere ikirago canje ubu ndi muzima. Umva, ndagusengeye ngo Yesu abigukorere neza nawe. Haleluya. Yesu byose abikora neza. Umukunzi wacu, umwami wacu arabishoboye kandi abikora neza. Reka nkubwire, reka dusengane nawe uduze kwizera kuri wa mutwaro ufite. Yesu abikora neza. Dusenge. Turagukunda mukunzi wacu Yesu, turagushimiye ko byose ubikora neza. Haleluya. Byose ubikora neza, byose ubikora neza. Amen. Byose ubikora neza. Ndasengeye uyu muvandimwe uri kurankurikirana, uyu muntu arwaye, hariho umuntu arwaye ingwara zitandukanye, haragwaye avese, haragwaye umutwe, haragwaye mu nda, haragwaye ingwara zitandukanye, ari mu bitaro. Ndasenze ngo bakore igitangaza cyo gukira. Uyu muntu yaramaze imyaka 38, wamuciyeho uramubwira ngo wikorere ikirago cyawe. Haleluya. Kubera ko byose ubikora neza. Hari urushe mu mutima, hari uremerewe mwami, hari ufite akabonge mu mutima. Ndasenze ko mukora igitangaza, byose ubikore neza. Urakoze mukunzi wacu, ndagushimiye kuko nkora igitangaza, ukoreye mwene data igitangaza. Icubahiro garukire mu izina rya Yesu Kristo mukunzi wacu. Amen. Yesu abahezagire.